kum kadak ka jing snok tilang banya kun persai ka jing priang jong ka klam covid ha ka jella ka Don Bosco Youth Center harangkat ka jing penyat ka seng solution jong Don Bosco batli solution family members kalapan kre da ka jaka kerpang ni ka corona care center ka banyam na ka benta saw pungo di egi nong pang ki baya bed yu tiu knyang jing pang covid-19 Haga ni kasngi sa Jan na kalyang ki board district hapok ka jing alam jungi deputy commissioner kong Isawanda lalu ka Dr. A. Lingdo, additional medical health officer, ber ka kong Veronica Lingdo, ka magistrate kila wanru banjurip ya ka center, harangkat ka jingya dan lang i Father James Tirnyang, provincial economer jong ka Shillong province, Father Michael Makri, director jong ka Don Bosco Youth Center, ber i Father Genesius Wanyang, iba pe ka social development works jong ki solution ha Shillong province. Ngi don ka headquarter jungi hapo Maulai Matias Institute kabangi page ya ka Mizoram, Tripura, Meghalaya bat Silchar Barat Bali te nadu mencem senama badon kene ka lockdown bat badon kene corona nilale bun ki kam tam hakaba le jarap ajing yarap kum kini ki dry ration rice bat kiwi bat kum ke province ngila pan reach out la kumba lailak sangko jargut ki briu perok province tem tau senambat haba kawan biang kene ga second wave iklam poi perkat yo i kene ga jing e jong ki briu kam tamane Shillong ke jing purstat jong uleu yang jing pang te kawan kata ga jing tumu nangi ni kwa ban lei e nak benta ki briu jongi kam tam tu kiba tuna haka yo ka kwat kiba mala ban yo jing sumar tengile perkat bangila jid ya kene ka youth center pakan longkum ka corona care center te banle ya kene ru inamla banle tangmangi tengila tho ka sha ki bor sarkar sikna priya chkdisi pan makiru kila ayengi kene galat kila ayda kisiti ber kilawan pedu pakila kemen ya kene ka kam ka bangiru ya persang pan ya tilang kam tam yele persa yang dipang kena kaliang jungi hoj ngingila ban nerik tilang tangban ai kajaka prikre se kitia gitar kena kaliang jungi ru kala karyai limba kajinga trei lingkat bat ke solution family ki badai ki solution sister jungi ki sister Pichlan tumut sayong sister Fernando ki MHC makiru ki le dai tilang dakabaki la ayengi ki nurse ki trainers ki barsawan banyarap kamtam ha connect center hoi hangne habangil aji di connect center pada baga sarkar kala ibit ba connect center kalong ka corona care center tena kaliang jungi na ka social development peringkat pe center per province ngin sapen biang lo dalong sedong ka bam kadi na kita jungki pajaga thia jakadam jungki nurse jungki volunteers tengi hab baby sahina ka seng naga organisation pagin persyang lo kala kadiyai ban persyang banyo jingirap sa kiway pat kibriw kiba kwa banyarap as ki individuals ki banyarap lingba jong ka social development jungi pagin skamba kanay try kanay tam kabarit kabagi kwa banyarik tilang kamtam panyale persya ya kanay kaklam yang tang nyungut nila ngiron saungut sister nurse perlaingut ki nurse ki bala dap training de hat swabangin stangi kane ki doktor nak MHS sekin sawan ban ai training ya ki housekeeper ya ki nurse kuno ban manai je connect center dari tang paramangi dengi isu ai tang ketika ketika yang banyarap se ka idea banyarap se kabam kadi kajakasa jakadam hindai expertise kumno ban sumari kepang bat kiable ki doctors te kasurkaru bad lingba idisi menai ila pular ba insa ai yangi ki doctor ki ban kai pel kmi kene jaka hagi juga poro ba kisah yarap pan penbiang ki ti patiwi ki cinon kam ko ni la don kato kene ngiat leng namla ban pen tap se boro kat baru kam langin tip kene ke timpang kan long sibnai la ne arnai lai nai tip te ngap long ku kre ada ki priu ki pun bersawan sa kene ga kesenta hoj kene nomor silbang ngil ai ti ya sarkar
kesyong haki kai kada health department ke bawan yalam ni ki buru mano pakinwan ra ki ne ni tengi su up ban yarap ya kata ban sumar sekali ki nai kita kitingwan ra ju kinupong kedai ke department juga health department ki bandai Don Bosco Youth Center nilong sisa kiba misongu suaning kong ki bang ai kiblay ki mang tanya jong ko center maka bakilawan sa kumat ban ay kita takti tamang kita yang hagajing yo hamtam ni hari ko baklabon hagikis ikilapil batunjo kajing susi atau bagaimana sih yang lado jadi halo katakan dong rem nilai ba kini ki positive cases lado buah yang hamtam ni habang yang kaja kasa pabu kajing mata wat ini tang kini kesan ada ki para marja marta bakalan ketari kesna kita halo ni nong rem la sungto beladan kajing kam bangin identify kan gini centers ki bagin buah ki Bagi ini centers membuat kategori A and B. Kemudian kong golong kategori A ke golong asymptomatic, kategori B lada kita mild symptoms. Baka basang tanah cu. Bahak ni ke center, kini kita nong penyat father makri kamtam le. Kelai trace itu menpenyok wat ikinasis ro. Bakina sa hang ni kelong station hang ni. Bakina ke kamram jangan ikinasis kamtam le kelong ba. Ada kidon symptoms, mild symptoms. Kini kita nurses kenyok kan monitor ki. और फसाव करता पर उन्होंने डॉक्टर बड़े पद इंचार्ज या किन्हीं की सेंटर्स जोंगी हेल्थ फैसिलिटीज उमन लोग अटैच टू दिस उमन आए पर कंसल्टेशन कैन एडवाइस what nadong kambro ula manwan visit iki but hagalor kata kin kandang gajeng trailang kaba lada kini ki belong symptomatic ki kham sitom hangilaban but man ra no ki sa ki hospital ki berani ki bal sumar ya ki category C and D then that way kalong kata ka response kalong prompt kalong fast kalong swift haka banginum paislam than sa hospital kum yo imenta bon ki brio kat kin pais hospital amla man le issue te da ka bangibu ha kin centers ka jaka kin shong hayeng nila don pa ka monitoring system the ki nurses ki belong professionals and then ki ban sa trained ha baka baar kalong doctor undon uban sa yarap iki uban ay advice uban consult but man immediately screening ni cases yo kinong kambadeban khap shift no sa ki hospitals dan may depend pang yung district administration na tang yung health department ro nimla sa ban kam tamangin cater na manin penbiang penbet ya kani ka population jongi kam tam hasolong agglomeration fra ihi kumalay laptam breu ako banyan habban pet ban pikir bahaban pendunai ka sa preng kunjuk kam tam ni kacing do ikimanse Don Bosco Hall kala don lupa ka bagi bu election ram Rejak iki long marjan biki deh gajo ke zone deki laban kita ya bo ya bero arnut ki bikin ki arjan des kam sendang hangkai kenthai hamne hawatan kenthai deki la dan su sakowi ka kamera ro bang labo mokra janthia ngira kremi madam di simentan ro baya ketu tharangan kambyang bala deki ni ki long asymptomatic jadan ki ki bayo symptoms ba min shift sakta ka prajanthia ka kamera ka bakila penbiang himaki hangtang ilaro kadara kadara jindawa kadon nilaban boro ki oxygen cylinders hagaman ai ni ke sumar hamtam ki to ki category B berongkam ka oxygen sautli la tarekam kani Don Bosco Hall ni badi infection bang kaban kita kini areas bang ro ka around kani zone ka bahap hi kom dahon lingba atingi don sa paburu dwara sa kawai ka tor ka activate ito kelas dang ban limit ye kini cases atingi don sa kawai hajaya ulong bataman ni ko hall hang toro ilabon kita lapan sa iki bat sa kawai nilale hang ni pa balmiki apo kiting ro sekini sautli ki digi ki ba nilale na ka district and identify hindi kanni pag Don Bosco Youth Center kalong gi tanat namar ba kawan hi kata ka jingterwa na kini ginong penyat hang ni nai father makri ba ka team sangi hakaba ki kwa manyarap lam ban ya ke district administration but yang ngiru ke health department haka bangila ban ai ke jengirap ka bakloi ka ban long ka ba successful ka ban long sisa ka non ra ya ke jengmen toy haka ba pendona ya ke jeng sa prang jeng pang ba ka joko po nyo bat na ki kloi ban nyo ban ai ke jeng semar haka por ba biang bangan do ke men sen ya ko kamera ko hall ka beri ka stay ka indoor stadium jeng ki badminton court mo man chua ka ba itanat ha ka bang well ventilated ka ba ka biang ka kanika sni ka jensai ka joka por ka view ka ambience kalong so soothing kham tam leng so tho ikini ki brio ki bayo ikani jing shitom
medei ka kata ka tang ka met ka phat ne ka kata ka jeng ka jeng perkhat kalau dangi dong kum kini ki center kanyarap sibon ya kini ki mon ong baki di nong pang baki bayu yo no khyang jeng pang bakin pendep ya kata ka isolation period of 10 days hai ka i atmosphere i belong conducive ya ka jeng kha jong ke